ni concern ba ya development ka kerteng ka ba ai mensyuar ka ba biang bah MNREGS ada mentak ya BJP ka kwa pengkala kerteng lo ka de kerteng ka ba priang lut ya baro hi nong syong jong gari dia dan problem ni ka kerteng le yo ni kwa ai ka development ba ka development ka ba ni ya chikaman bagi nong jungi ke bade ya ketu ka job card kamdam ke BPL family ke beli bandu makiru ke ban kum ba ke juyo aman swa kum tai di kamyo kambon cucu la dagila aman persyang de kata gara rekom bagan wara ke jing mentoy jung ke beduk ke besuk ke BPL family jung kan negara India bro ka we ka megalia state jungi tu 90-10 ratio ngang so ha be tu mabling ong so ha ba ni kum ka state ung di bendon ke responsibility ini bendon ke jingit create lang guys bagi wara ya kanu ke development kanu contribution na state de bendon tilada ngi don betalang baga state but ke central tinggi don ke juk ke ownership ke lada menta ke ai bidang central ka umba ka de scheme jungi la ka ada ke state ka dong de scheme jungi tilada ngi le lang bat ke central baga state la de ka kanu ka ratio percentage kata ka doesn't make any difference tang ba ka de bendon lang ka bentang ini bendon bentalang kenang ba ngi ru ngi sim ya ka ownership the self of ownership, bagi dia punya sense of ownership.